Sakulla kamali madayu ambiru ulang kamakoli. Adela. Sepeda minta tolong lorong nyon sapa ora karena kadinto cek sempeda jalana sepeda minta tolong parkir lagi bisa ke dalam masjid otaba bisa etetep eka idimah tu areal kadinto nyon sapa ora sepeda minta tolong karena deki gaul neka posisina depan pintu kabaran. Sepeda temor jejolen sepeda minta tolong sepeda minta tolong cek parkir di depan SDN Juluk Setung Talangkong karena pawai ampon dari temor. Sepeda pentul minta tolong
SR Audio Production. مولاي مولاي يا مولاي وباب الرضا مولاي يا مولاي رضا قد فتي مولاي يا مولاي صلاة تخص مولاي يا مولاي تخص الولي مولاي مولاي يا مولاي وشوقي له مولاي يا مولاي له وبري صلى ربنا على محمد شفيع الأنام كل سيل الله البدر التمام نور تجلى لا ربنا على محمد شفيع العالم كل شيء له البدر التمام نور تجلى عليه السلام كل شيء له berkun fit Ya, langsung. dunya Masa. Arrakni Sallu jafni alaih. Wagramnil ma'ana Moloten asar Kulu adrik asar Mas Pak Dekanil liqa Man gaba'ani Masunul kisam Kulu sailillah لا ربنا Tajuk. على محمد شفيع الأنام كل شيء لله البدر التمام نور تجلى Langgasamanya bersama SDN Ciluk Setong Tatak Parjuke Kak Dinto اللهم Langker صل Al-Wahid. وسلم Selamat datang Wabarik buat Langker alaih. Nurul Islamiyah Sebede Kampung Polai. Selamat datang. Semoga ngamri syafaat masepak pangesto bermanter tetep kengeng. Talangkong gunungna sabe langsung posisinya asareng. Ada momen nanti bersama. Nah, ngereng. Bisa nengi bare, bisa nengi temor. Nah, langsung kabare Ar Islamiyah posisi bare. Ya, terima kasih. Langker An-Nur. Saya pengasuh Epon Simulje Bapak Nurholis, saya dari Kampung Sentani. Terima kasih atas kerjasamanya bersama Juluk Setong Tatak Parjuke Gadinto. Termanter tetap kengeng syafaat depon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan bersama temannya, gunungannya di tengah. Silakan muter langsung. Nanti ambil giliran. Terima kasih. Selamat datang buat mana ini? Musholla Ar-Rifaiyah, Langker Ar-Rifaiyah, ya. Sakalangkong, ibu-ibu kelampi
celeng, beri musik Jong. Ini live Jong. Ah. Ah. Iki tikel gelu. Kene ka momen kene. Ngereng. Saterusipun langker al barokah. Nah, kedonipun pengasuhipun nikadita Semulje Kiai Amsari dari Semtani. Nah. Sakalangkong ibu-ibu ampun ngobengin kelambih kanggo bersama juluk setong tatakpar juga Kak Dito. Aduh, semekol kene raja nih Kak. Kene raja, alhamdulillah kebersamaannya. Semoga tetap kengeng syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang langker Darul Arifin, Pondok Pesantren Darul Arifin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat datang langker Al Anwar. Dek Dik Budi, ya. Ya, Dik Budi, ya, sabar. Ya, Al Anwar bersama Bapak Ibu wali santri. Nah, dengan kelap-kelip epon, lebur kain mainan boleh teka Bu Ibu. Sekelangkong. Silakan menempati tempatnya masing-masing. Ya. Iya, selamat datang dari Darul Istiqomah. Nah, Darul Istiqomah Yayasan Arifahiyah. Tantoipun sami-sami cek bung sombong mon mateh bakun ki minta osong. Alhamdulillah. Ya, nikah dari Yayasan Darul Istiqomah. Cek bung sombong delok mateh minta osong juga ya, Bon. Alhamdulillah. Kalau bisa demer deh, kode sak Jong. 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 Ya, coba wadisa Jong. Keluar Jong. Masuk yang deki. Ya. Ya, masuk deki. Bagaimana, siap? Siap? Bersama gunungan yang manis ciki-ciki. Ya. Ngereng bersama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ciki-ciki dina oleh kala. Tapi jak berbuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan. Oke, ayo. Ya, jangan rebuan. Jangan rebuan. Tak oleh rebuan. Pamela, orang yang baik adalah memikirkan orang yang belum mendapatkan. Oke, ya. Oke. Cek bo, tak oleh tamak, kanjana kengain. Kanjana kengain beri, ya. Beri setak milo, yo. Ya. Terus kalau sudah habis minta tolong kajuna Jong, anle Jong. Ya.
Terus sampun lastare songaso aing gini kabeda mungkin posisi binian di barat lakean di timur. Nah, karena pengajian sejak budi kabiti ngereng se eluar ngereng alegi satu jenah ka dalem. Lare, bocek keluar, mak keluar, tak melo, leki tak melo. Ngereng, cek keluar jang.
Cek sepeda nan lek setuju sepeda. Sepeda saya di laut, sepeda saya di laut.
ngereng masuk setijana ngereng ul gaul kon lastare ngereng alegi kadelem kangkuy jang alangku jang dalam jang satu dua ngereng alegi melepet ke dalam kangkui melestaraki kegiatan molot nyambut ngereng ke bagian konsumsi dipersiapkan ngereng mereka dulu. Tare, bu ibu, kadalem, cacing mancing, mana tak abai betesah, ngereng, tare, secaki peti kabeti. Kita banyak bermasalah finishnya.
Cek. Mahwani siap. Mahwani sabarengan. Kaputo ini dia aja. Cek 1 2. Tak oleh leng. Nah, ayo saja iki akan dimulai. Ayo tak oleh leng. Bin. Oh, Faisal. Bu Faisal. Acungkan tangan.
Pak Akbar sasarangan posisinya bisa musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong tegi miluangawi jaretane Rasulullah Dening artine wong tegi kak dinto pak muga pada miluah dok caretana Rasulullah engkro tatkalane aneng kando Rasulullah kak dinto ke kandung serang epuepon aminah engkro sampun teken peto aduh nyamanongku sarana novel kadang
nada pak petong bulan Abdullah pas nyalamat engkero pelet kandung Kanjeng Rasul lumampeng pak Sarmadina nyalamat na pelet kandung pas mangkadok ka pasar Madinah engkero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Kita cek kekompakan dulu. SDN Juluk 1. Tatampar juga SDN Juluk 1. Gas po. Hai teman-teman para pecinta Nabi Muhammad. Saya mewakili keluarga besar SDN Juluk 1 mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mari kita ikuti acara pada malam ini dengan khidmat agar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Kok gak kompak? Ayo mengucapkan amin bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah, insya Allah berkah. Acara akan dimulai pada hitungan. Audio standby. Lighting standby. Crew standby. Support by
menyatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. الأسيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد، في ليالي المولد. Ars terguncang, cakrawala Mekah merona bertabur cahaya. Banjir bandang melanda lembah Samawa. Retaklah tembok-tembok Persia. Ahlan wa sahlan ya habibi, ahlan wa sahlan ya habibi. Kelahiranmu rahmat bagi seantero semesta, mencipta purnama dalam gelap gulita. Semilir hembus nafasmu menerpa tandus Sahara. Syafaat seluas samudra yang membentang. Keluhuran Ahlad ibni Abdillah mampu bubukan matahari lebih tajam dari sayatan pedang Sayyidina Ali, menebas keangkuhan benih-benih kafir. Engkau bagai matahari, engkau bagai purnama, engkaulah cahaya di atas cahaya. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama sebetan kaula amul jeegi. Juga salam songkem sembah takdim mungku de salerana semulja Kiai Ahmad Rifai Ramli senyepoe Yayasan Ar-Rifaiyah sejugan kaula taati tur takdimi. Salam songkem pangabek teh mungku de salerana semulja Al Mukarram Kiai Haji Imam Sutaji MPD senyepoe Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb. Juga salam songkem pangabek teh mongku de salerana lora kalebun Bapak Taufik Rahman sekadima minangka panoncul rabesen panaben tisa juluk. Saterus epon salam songkem pangabek teh mongku de sadaya ruguru bengasepo setak bisa kaula nyebut asma agung setong par setongah nanging tak ngurangi rasa takdim monggo dek sateja para rabu eka dinto tar juga salam songkem pangabek teh monggo dek sateja parnaten guru SDN Juluk Setong sejugen beten kaula taati tur takdimi kong langkong dek kasalerana Bapak Andilala minangka kepala SDN Juluk Setong. Bapak Ibu sepo anom sebeten kaula amul jeegi. Kabiten pamator ngereng beten kaula sareng para ajunan sadaya nguncuk kaki pocitor sekor da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala sekadimah kaula sareng para ajunan sadaya ebaje malam kak dinto ampun kaparing rahmat terinayah epon dari Allah Subhanahu wa taala saengke beten kaula sareng para ajunan sadaya kantos bisa alenggi ning enggun kenangan kadinto ngaimoti beber epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekak dimah edelem setong lalampan moloden antring asareng edelem setong taningan masepak pangisto ngambri syafaat. Sacap-cap aing kobugan tanto tak songsot sagere kasrian Saryang amastuan bungso ataretanan pramila dirka dinto ngereng sholawat tersalam ataragi mungku dak junjungan Nabi Agung Nabi Mulja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengangkes searakok beten kaula dari pangureben sepeteng calemudan mungku dak pangureben seterak mursak tarkataran. Para rabu sepo anom sebeten kaula amul jeegi ebekto malam kak dinto beten kaula Senur Rahman kapubuan pakon mulja kaangkuy arenteng pan saponapan lampa tareka sebedi kalampan ebaje malam kak dinto menangka lalampan sekabiten engki kak dinto ngereng kaula sareng para ajunan sadaya kabiti tareka ebekto malam kak dinto kalaben pamausan suratul Fatihah sedelem hal kak dinto beten kaula pasrah dek ka salerana semulja Kiai Ahmad Rifai Ramli dek ka salerana ka ator. ala hadin yati wa ala kulli ratin salih hadarati habibina wa syafi'ina wa qurrabi a'yunina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadarati ummati wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa likulli wa sahbihi kulli jum'ain sya'uli lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Matur sakalangkong samuga atareka bekto malam kak dito teti tareka sampurna kaangkuy ngaku ngaki kelahiran epon Nabi Mulya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kangkui antat lampa sesatros epon egi Kak Dinto pamausan ayat suci Al-Qur'an sebedi iya toragi sareng nak foto Safira deka salerana Kak Ator. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Matarul sakalangkong dek anak foto Safira. Parlau kau ningi mong kudek sadaja para rabuh. Ananda Safira Kak Dinto ebek to lomba sewe pan saponapan are Kak Dinto ampun menjuarai
juara sintung lomba tartil tingkat Kecamatan Sarongki. Pramila dekento malar moga dek sateje na foto lain bisa dadi safira sema bunga sekolahan epon kong langkong ring sepo dua epon. Amin amin. Kangkui tarika satersepon engki kadinto pamausan sholawat nabi sedelum hal kadinto bedi iatoragi sareng salerana al Ustad Sukriyanto deka salerana kaule ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلي كل مسلم يا ربي وكن في كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتكبيرا.
تمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه تراء وأم من فخره وفضله إلى نهاية تمام همله فلما اشتد بخط الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه بحرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا غير دائي مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داعي مرحبا مرحبا يا نور عيني يا مرحبا مرحبا جد الحسين يا مرحبا مرحبا أهلا
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس أزكى منك عسلان قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول دخولي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakadito pamausan sholawat Nabi siampun diaturake sareng salerana Al Ustadz Sukriyanto sesarengan samoga beten kaula sareng para ajunan sadaya ka cadete minangka umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kanggo tarik satros epon engki Kak Dinto tanda pangisto dari Basnas Mongku dek guru ngaji dek ka salerana kaula ngatore. Batur sakalangkong sakadito minangka kanto kapisto tulog sa tutuloy ngaji sakadimasan po kapiarsa tulog para ajunan sa tutuloy kangku tarik kasatrosepon ay kikadito sambutan otabo piator dari Bapak Kepala Sekolah SDN Julik Sento Deka Salerana Bapak Adilala SPDSP Kaula Otore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Sebentar kepada Muhammad dan sebentar kepada Nabi. Dan semoga Kiai Imam Subagi dan semoga Kiai Ahmad Rifan insyaallah. Sareng sateja Kiai, sateja guru ngaji menghilangkan sebelum bisa julu. Awas SD Otabo utusan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang berjuga Bapak Kalebu sareng Santana itu Pak Apel Sampon Rabu Badito berjuga dari Basnas Ketua K3S Kecamatan Saroki berjuga sebenarnya betul boleh hormati Badito sejajar wali sarang juga sejajar nak foto SDN Julik Sento. Kita bola tak beri encet pamator, kita bola motor sakalangkong mungku, penglangkong mungku sejajar wali maulid atas pangisto ekon.
kadito setuju lalapan saat makin kalapas sampurna amar ke setuju wali murid ampun ajung roju saya kadito aroba sokena sa ikhlasa otabun rongi mono terjukan sinuntung laku betul boleh kasambuk muku wali murid ni SD juluk sentong muku pangisto epon Pramila diri kadito musim koko entar molong melebujeng hari Jumat setuju si ampun nyokong para lembaga ini sama amin amin ya rabbal alamin perjukan muku setuju sponsor kadito bege BTNS DRT terjukan diri Megantara si ampun esto kadito tongkongan gratis perjukan setuju alumni si ampun nyokong setuju dalapan esat makin para pemerintah perkeuangan Islam perjukan betul kolonyon saporah untuk setuju katempalan kakaleken penglangkong betul kolonyon kepala sekolah terus setuju cakap dulu sekorangnya pernah aki papangkin esat mangkin betul kula sarang cakap guru sarojuk kaangkui poket epon kadinto moloten antreng asareng ketika dinto beni molotenna SDN juluk setong namun molotenna seteja maka sare nang itisa juluk torjuken molotenna SDN juluk setong sareng guru ngaji kadinto aropaki setong tatenger SDN juluk setong tak keduan kobesah kangkui mertenak poto kangkui merteret moret mana bita sokong sareng guru ngaji sareng kiai neng sebode neng etisa juluk pramila dari kadinto soona Masih Pak Pangisto SDN juluk setong sang seteja kiai malar moga setejana sami-sami keangkui ngamri syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakadinto bisaos tak mabiceng lanceng amarga ajuran seteja mesti rabu kadinto tak tujuan utamaipun benih teromerangakina ator-ator dari beten kaula namung tor-ator dari Kiai Imam Sutaji ini kampun kerong japun nggih padahal ki buru ki neng imtihan senenge kiri fai kak dinto cek kerong aja pun kak kiai kira saya pun mana bisa jem korang mana pikai kak dinto ke terjukan tun kalau motor sakalangkong mau kayak kiri fai parloi kak geli kiri fai kak dinto gelek leres pokol sapolo beri malam pokol sapolo mangkat mios kasor beja gelek nih kak dinto bekaso dari sorbeja kak dinto langsung tantuk kak dinto motor sakalangkong mengku kiri fai sakadinto bisa sedibeten koleh nyon saporah mungku seteja torator sekorang sontuk mungku pang ajunan seteja pongkasan pamator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Matur sakalangkong dek kasalerana Bapak Andi Lalah sekadima seampon aparing sambutan mongku dek seteja ring sepemoret kong langkong dek kabupaten kaula samoga teti amal picek tor kamacian mengkuda SDN juluk setong ananging kak dinto pandi gelek beda pesenepon Bu Sudariah ibuk tua masak nengi depor atau repon ketika dinto kalentang melekorkin cek kalopai melero cek lontong beda pesen dari sateja ring sepomuret tak lengkong pasai Pak Aki red moret SDN juluk setong kangkui tarik kasat resepon tante epon kadinto se tos antos sareng panjenengan sateja engki kadinto mawidah hasanah sebedi ya toragi sareng salerana Al Mukarram Kiai Haji Imam Sutaji MPD dek ka salerana ka atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebeluna tina termatur ngiring setuju Al-Fatihah atau wasul penapas pada paham tina manter muka berdehe manfaatan aturaki dengan Gusti Rasulillah, keluarga sahabat tabi'in tabi'in, para ulama salihin aulia illa tisah ladina hum ballaghu dinal Islam ila baldatina Indonesia, jami' muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama wal mujahidin fiha wal mujahidin alladhina yujahiduna linail istiqlal biladina Indonesia, walidina masyayikhina ridwanullahi ta'ala alaihim, inna Allah qaddis arwahahum wa yubli darajatihim fiha wallahu yudhu alina min barakatihim. ثم إلى جميع قلوبنا وأبداننا صلى الله أن يفتح علينا بالحكمة على ما نوينا وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, amma ba'du. Ashab al-ma'ahid, ashab al-madaris, ashab majlis zikir, para alim, para ulama, seteja para romo kiai, guru ngaji, mak kiai, para ustad, ustadah, langkong-langkong ajunan, seteja para kiai, Gus Abdina ampun kenal atau bahasa kita sempat kenal. Si Abdina aras sajek jangkolang nyebut asmana para ajunan sebengat Abdina amul jeki. Ajunan kepala sekolah SDN Juluk sareng seteja para guru. Ajunan panitia pelaksana pengajian dalam rangka ngaimoti Dikra Maulid Rasul. Ajunan seteja aulia uttalabah, wali santreh, wali murid laki, murid bini, seteja nabangan abdina amul jeki tak lupa panungkul tisa ma'ebu seteja para putepon sebangan abdina amul jeki, seteja hadirin hadirat kaum nakdiyin nakdiyat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah tak ke abdina ajunan seteja tika tia Allah juga tak peke apareng nikmat da abdina ajunan epa sehat epa sempat sampai abdina ajunan takdir odik neng ngonceta akhir seman. Abbe paringi sehat sempat manteren kak dinto terus epa barokah asarang Allah. Amin yo. Amin Allahumma. Manteren abbe panika etetia kia odik barokah umur. Amin. Barokah rizkina. Amin. Eka tambah sabar ben syukura. Amin. Allahumma. Langkong-langkong nikmat iman tor Islam saya buntel edada abdina ajunan manter para tua ke Allah Ta'ala. Allahumma salawat salam manter tetap tepe edek kanjeng Gusti Rasulillah sekak dima are pepere iye moti abdina ajunan seteja malar muka abe sana setak tepangki langsung terkakoa umat terkaak wa ummat mungku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mantaran aba ngaulia syafaat Rasulillah. Amin. Mantar eka polong apaki ban Rasulillah. Amin. Allahumma kalaban lafat Allahumma
Sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Pon lastare muqaddimah. Benar apa yang saya yakini. Ternyata jarum jam saat ini menunjukkan 3 menit berlalu dari jam 10 malam. Itu artinya kol 10 telo menit. Bapak-bapak sareng ibu-ibu, sebelum matur seperti biasa. Abdina kontrakan 2 situng pada cek 6 bulan. Oke. Bamaranya ode. Mancing lagi ya. Oke, molot kena kencak apa deh. Pon, duh. Cek kadar gula tambah log kayu. Ada lah. Canggolang kiai. Situng abdina tak maksud wa matua tak maksud agurui. Sateja pada Pak Abdina sebagian anokel dari guru ben abdina bertanggung jawab pagi yajuna Allah. Abdina bekal hesab sarang Allah. Mentermuka hesab abdina ajunan pada mengaban Allah. Amin Allahumma. Nomor 2 deki sapora aki curbasa abdina. Abdina tormator kadang abasa kadang tak abasa. Tak apa napa iki? Sepakat iki pada tak oleh ngambulan, oke? Tak oleh ngosokan, oke? Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti tak oleh ngosokan. Pon, kita mulai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati. Kesampang terus kaberentah, kebesuki lebat asta tengkina, cak panggempang ngucak cinta, bila tangkas mi tada buktena, sekali-kali tepuk tangan dek iya ruah, hari yang kau abid singarang ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Para taretan sebanget abdina amul jeki, dalam odik kak dinto taretan. Ada 2 hal yang patut kita sadari dan perlu kita terima. Assalamualaikum. Dalam odik nika guys, bada 2 perkara dalam odik engkaula mau tidak mau harus diterima. Apa itu? Tung dalam odik nika pasti bada perbedaan. 2 dalam odik pasti bada perubahan. Allahumma shalli ala Muhammad. 2 hal panika adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri oleh kita. Orang riayu pasti beda perbedaan, pasti beda perubahan. Perbedaan nikah taretan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panika adabu. Dalam setong riwayat Rasulullah panika doa. Ya betok rilaknya lah malolo. Buk mak oira buk mak sepak kun buk kak dinto da iya wayu buk sep buk ternyata buk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dua na Rasulullah telok situng ya Allah umat abdina ya Allah cek sampai pancor lagi gara-gara kapuduan. Doa ni kai jawab ben Allah diijabah. Insyaallah umat Nabi Muhammad tak kira ancor pola naputu. Umat Nabi Muhammad penter kapi. Amin. Nomor 2 Rasulullah tua ya Allah umat abdina ya Allah cek sampai pancor gara-gara kemiskinan lapar. Insyaallah umat Nabi Muhammad kenyang kakapi. Amin. Kaulah ben sampean tak kira mati lapar. Amin. Nanging tua si nomor telok Rasulullah atua ngak nikah. Ya Allah, jak pancoraki umat abdina gara-gara perbedaan. Jak pancor umat abdina ya Allah gara-gara perbedaan. Apa yang terjadi? Allah dalam Al-Quran pas ajawab, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Nabi Muhammad cek saking pangeran sampean nikah kasokan Nabi Muhammad
la ja'alan nasa ummatan wahidah jaktena manusia nika ben Allah taretan epateti umat sesetong bahasana setong agamana setong ai fi dinin wahid sukuna setong agamana setong bahasana setong. Artinya apa? Bahwa perbedaan kak dinto sunnatullah seeka kebay sarang Allah ben paneka harus diperangi. Mangkana kaula ben sambian odi nang Indonesia nika alhamdulillah odi dalam keberagaman tapi kita tetap seragam. Ada semboyan yang mengatakan binika tunggal ika benetika tongkeletika. Aru ada emak lah mulia tika. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala tolos mulia ongku pangarana kabena sare melihat telur puyo acara na kita mare cek mule yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Para taretan siapku mule ongku je. Ya Allah selamat jalan semoga selamat sampai tujuan. Cik anak entak mulia wak cik suruh mulai. Ya wis lah taretan. Para taretan sebanget abdina amul jaeki. Mangkana perbedaan kak dintoh para rabu adalah sebuah keindahan. Kaula ben sambian odi nang Indonesia potongan surga terdampar di Nusantara hari ini kita sebut sebagai Indonesia. Makanya kata-kata indah yang sering saya ulang, jangan paksakan kenyataan itu satu karena keindahan terletak pada perbedaan. Sekali-kali tepuk tangan dek yero. Cerna gi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama adalah perbedaan. Yang kedua adalah apa? Perubahan. Engkau ban riayu pasti mengalami perubahan. Benikun itu nyaria si berubah yu. Makai baabeun la auba. Halo kakak matemor. Hui. Assalamualaikum. Halo mabara. Buk. Engkau buk bila lamang kata acara marwayu apa yang ben? Akaca. Apa yang terjadi? Iya besurayu engkau lau bayu berubah. Jangan kira yu makin kok ngaria yu engkau mantan ganteng yu ndaya bah enja ongguan engkau lambak ri ganteng aslina betak percaya boleh ila keleen setal kajere. Allahumma sholli ala Muhammad. Engkau akaca yu kutaring lau bayu mun lambak kok ki SD ro yu obuk re epokade yu lancong kon po we dia yu pokok anda yu sanawiyah lain boleh bila la satia yo kaca yo anak lapampa yo kutare ngoben yu ada layak kapi oben ada lah tua. Itulah perubahan. Lah perubahan dengan perbedaan adalah sesuatu yang menjadi sunnatullah. Nah apa pemicuna? Nah nika kita masuk ke maulid nika dentos dulu masuk nika kan mun pengajaran nika sebelum ngajar guru nika butuh apersepsi kan sanika Pak Kepala. Nah berema persepsi ada mukaddimah saya bisa menggiring nanti masuk dak materi. Maka kaulah ben sambian malam makan sebelum masuk dak molot kaulah cerita nika dulu deki male masuk Pak Eko masuk para teretan. Nah apa yang memicu perbedaan dan perubahan itu? Sememicu terjadinya perbedaan perubahan selain memang jet sunnatullah dua hal. Situng neka ilmu, dua neka tunya. Woi, tunya harta. Ilmu neka teretan nyon sapora. Ilmu neka adalah bebas nilai. Dia bang. Tunya nika kejam saudara-saudara. Ilmu nika bebas nilai. Artena napa? Mungkin lo ilmu nika cukup. Jektena napa? Manusia nika mulja karena ilmu. Lo na ilmu. Maka laukana lil ilmi min dunit tuqa syarafun lakana asyrafal khalqi iblisu. Mungkin lah ilmu nika menjadi penyebab lo na muljana makhluk.
jek tena makhluk sepaling muljah ya juna Allah engki kak dinto iblis. Tapi apa? Ilmu na tak cukup. Kenapa? Karena sombong bentengkina iblis. Makanya ilmu neka tak cukup. Inilah yang kemudian memicu terhadap perubahan dan perbedaan. Senomor 2 tunya harta. Orang riayu capok harta yu elayu berubah. Walaupun ingin saya katakan tunya riayu yo cak tedung setalkah orang tang pada tangan ni kelak dem selentum. Assalamualaikum. Terus apa njak dia? Siap sampai subuh. Beres sampai. Ini mah pengajian sama lempenteng. Kiai siapa sih Joko Joai? Allahumma sholli ala Muhammad. La tunya riayu andi hukum bang sebang. Bentunya nikah teretan. Dia itu punya hukum tersendiri bentak mengubah perangai seseorang. Makanya arta tunya riayu tak mengubah perangai seseorang, tak ngobe bebe teka orang. Tapi apa? Justru tunya harta akan mempertegas identitas perangai seseorang. Artena apa yu? Mon beda orang lampe arwa beni keng pola nasoki yu arwa keng cet bebe teka lampe lente. Mon beda orang cerek yu arwa beni keng pola na miskin cet bebe teka cerek ndaya. Cerna lah tunya ria yu andi hokom bang sebeng kejam, yang kuat ia yang dapat, yang kuat dia yang menang, yang cepat ia yang dapat. Makanya marang kok tanya, Assalamualaikum. Hok mon sampian katondu kotu tedung ini katunya yu. Mon sampian lapar kotu, mon sampian tak andi pese, kan tak pada kan, beda sing ngocak alako, beda sing ngocak ibu dina boleh autang, beda kia sing ngocak cubu dia ngicok. Lah, kenika tunya dia punya hukum tersendiri. Akhiran apa? Ilmu bentunya tak pernah ketemu. Derma caranya mempertemukan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus setong utusan, ngibas setong ajaran ekoca agama Islam, bekta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mempertemukan antara ilmu bentunya. Alhamdulillah. Maka montada agama ilmu ria menjadi liar, begitupun tunya. Makanya pas beda debu nizamud dunya la yahsulu illa binizamiddin. Aturan tunya tak kira berhasil montade aturan agama. Ngerti? Cerna iki? Ngerti? Ya ngerti jan mon bede guru atanya ngerti, jawab insyaallah. Mon sampean ditanya ki ngerti aroro teruannya mana? Ngerti engke arwah sombongnya mana? Dak remak. Karena urusan ngerti nika urusan Allah. Makanya sampean jawab ngerti insyaallah. Pak aja ngerti. Orang kaja ngerti para taretan siap tina muljaki pon cernagi para rabu. Nah inilah kemudian kaula ben sampian nikah ngaimuti, kaula ben sampian nikah taretan ngaimuti beningi muti loh. Mangkene ka banyak cak madura salah ngimuti ben ngaimuti lain arwah pada ocak tanduk. Mon ngimuti arwah oca asalah mon ngaimuti arwah dari oca emot. Artinya emot apa yu? Enga. Mon ngaimuti ngingai. Mon ngimuti arwah dari oca asal kemot. Boleh ilak kelaan ring dia tak percaya. Wah lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mon empateti ocacan tentuk kemot setinggi moti. Mon kemot apa yu? Mot kemot. Napa mon kemot? Ngipe.
Dadi mun ngemoti ngipee. Mara rahasia tepai. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kaula ben sampean ngemoti bedena lahir bebere Kanjeng Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah mangkana kaula ben sampean nika mangken ekocak molot nika canring Madura. Asal larwayo yo bede ete buaki maulid. Mon kaula ben sampean nika mator maulid maka nika saya maksud adalah bekto ben tempata Rasulullah elahireki. Mon kaula ben sampean pas mator maulud berarti kaula amaksud de orang seelahireki. Seka emas saya tepake napa maulid napa maulud pada bener. Saya salah apa? Mulut. Namun mulut salah. Nah partena mulut. Salah. Bening kok ngocak. Heda sing ngocak. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti maulid, maulud pon. Lalu apa maksudnya? Maka ulewen sampean kudu amolot. Nah, amolot kak dintoh parabu andi arte kauleben sampean nikah akan memuhammadkan betena kauleben sampean. Akan memuhammadkan napa sebedai kauleben sampean. Apa? Nabi Muhammad panikah para rabu adalah makhluk langit yang membumi. Teti Nabi Muhammad nikah aropa aki makhluk langit seepa bumi ben Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto bisa menjadi rahmatan lil alamin. Kak dinto bisa teti rahmat. Ben muljana Nabi Muhammad kak dinto luar biasa. Nabi Muhammad nikah mulja. Nabi Muhammad kak dinto para rabu luar biasa kemuliaannya. Sampai dalam setong keterangan nikah debuaki dalam setong keterangan bahwa sekelas Nabi Musa nikah sampai atanya da Allah Subhanahu wa taala. Atanya napa? Karena Nabi Muhammad nikah put seput sebelum lahir kone put seput. Maka Nabi Musa panika atanya ke Allah Subhanahu wa taala, napa si utamana Kanjeng Nabi Muhammad panika? Maka pas jawab ben Allah utamana Nabi Muhammad penting ben nabi-nabi selain Allah ada bunga nikah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari amun ngaciung kuda iya ya kok beter ngiter ya wareda. Assalamualaikum. Jarang saya dento sampean kerjaan kiai. Beni ceramah na kiai. Ada mun ngaji terus ngadare iya. Engke napa engke? Iya boleh. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu arola banyak jahil. Allahumma sholli ala Muhammad. Marah dulu apa seki. Nabi Muhammad etanya aki ben Nabi Musa. Napa na utamana Nabi Muhammad kenika? Jawab ben Allah, ya Musa tatlub ridai wa ridai fi abdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baan Musa mon tero tawah kautamaanna Nabi Muhammad jeria ketahuilah wahai Musa mon baan alako arya kangkui semata-mata nyare rida nengko tapi ketahuilah tang rida badanang tang kabula ya arya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon kaula ben sampian nabi-nabi selain alako ibadah ben sama cema. Aduh batok ria. Kaula capok betok 100 are tarekan. Benten nikah can dokter. Kaula ri beureun mare pon yu kaula nikah yanten yu iimpus kaula yu. Ternyata yu apa can dokter nikah betok 100 hari. Teti make yo bet na parcomangan tos 100 are. Can kaula menulis 100 are singa mipah mate ya jangan kaula. Enten jan geng kaula enten tertak mati ya kaula yu. Amin dak iya yo. Oh cengeng. Assalamualaikum. Maka banmun ala kuasa kapina ibadah jadi semata-mata jadi nyare rida nengko. Tapi ketahuilah tang rida beda tang kabula nyamana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tetimun lah Nabi Muhammad ridha, Allah ni kapah norok ridha ternyata. Alhamdulillah. Nikah hebat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam mangkin nikah. Kalau ben beda maulid, kau lemah tora ada ajunan. Moloten andreng sareng. Dia remar ya. Andreng asareng. Kimon nang kecep besan ka andrang kolesa. Mun nak nikah kan baca andreng asareng dan nikah. Asarang nih kan nganggo akap biasana. Gelo nak masepak pangesto ngamri syafaat. Pon. Dadi ayo moncek amolo domku. Woi, assalamualaikum. Maka ayo betenna kaula ben sambian, ngiring betenna kaula ben sambian abdina ajunan epa Muhammad. Anapa? Nabi Muhammad rayu luar biasa yu. Setong kabulana Allah seetare ben Allah nabi na Allah etare ben Allah ya Muhammad bantro detia nabi seraja apa nabi sehamba. Nabi Muhammad lebih memilih nabi yang sahaja, nabi yang hamba. Artinya apa? Solating karena Nabi Muhammad itu adalah manusia tapi bukan manusia biasa. Nikah luar biasa dan ini yang mahal. Mon Rasulullah teretan orang semak ben Rasulullah tambah ante tambah abid anika saja takzim ka Rasulullah. Tapi mon kaula ben sambian andi kancas tambah abid tambah ante jadi temu rahasiana jen sara kadang lepas dari batasan-batasan nikah hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana malam mangken teretan kaula kala ben ringkes matorah ben ngajek ke ajunan ayo moncet amolo taangku kaula ben sampian nikah ngirenga lampana kanjeng Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nikah gampang taretan dimengerti dapat dipahami gampang. Kengkun singkat dengan nikah teretan. Kaula torma tora beda salah setong jebuna Sayyidina Ali. Pola nikah bisa teti cimat kaula ben sambian. Maksudnya apa? Nikah bisa ekalako kaula ben sambian. Sampian nikah orang kene, orang raja, orang pongheba, orang tani, orang bababa lapada boy. Pokok sepak empat nikah teku kaula ben sambian, moncet amolo to ongku kaula ben sambian e malam mangken. Insyaallah kaula ben sambian teti orang selamat itunya ben akhirat. Amin. Allahumma. Napa sepak empat ke nikah? Jabuna Sayyidina Ali nikah tekuk nikah teretan. Berema arba'atu jawahira fi jismi bani Adam tuziluha arba'atu asya. Beda empat perkara seteti intan mutiara na beuteuna kaula ben sambian. Seempat perkara nikah mon etekku kaula ben sambian pasti selamat. Amin kok teh. Amin Allahumma. Sehingga sepak empat nikah siapa hilang gara-gara sepak empat. Napa ke nikah? Nomor situng amal jawahir al-ula. Adapun mutiara yang pertama sebeda ebeuteuna kaula ben sambian. Panapa kak dinto? Engki kak dinto para abu al-aqlu yuziluhu al-ghadabu. Kaula ben sampian nikah teretan epa mulja ben Allah. Epa andi mutiara dalam beuteuna kaula ben sampian. Napa? Sepertama karena abe andi akal sehat. Singa akal sehat cek sampai elang gara-gara ngosok, gara-gara pek, gara-gara ngam. Mon lah toa tak oleh ngam bulan. Ndaya. Cerna yo. Hui. Aduh. Ngapa seki kok latak laten tojuun latak tepak. Apa seki watang kancaya ama temor yo. Asela mipel yo. Perak kaki je bersih ngoncur. Asela. Perang kotok otak. Aduh. Terselamat dewan yo. Tersehat dewan yo. Allahumma. Abali boleh ada pengajian. Maka akal sehat ni kudu teguh. Teti akal sehat nih kayu, jok sampai elang gara-gara abe pegel.
Mangkana ayo dak budi tende ala ka Rasulullah re tak pegelan yo. Rasulullah ni tak ngambulan. Apa? Beni tak oleh ngambul, beni tak parlo godop. Ngosok ni ka beni tak parlo keng bektona tempata bencarana apa tepak. Dalam kau dieun rebenarena Rasulullah ni ka santai, guys. Rasulullah ni kakak bila Paleman dari acara misalnya depak ke compok, kau lawan sampean kan pada sibun enggak? Kan to namen beko kan? Namen. Oh jendi berin ki. Sial kakak bi. Orang kuni enten beri malam nih kak ya don jiher nih kok banyak nih karingan beko. Cana kau lo. Ki orang apa orang Madura ya? Pola mi dari kanto banyak semasak pun nih kak. Taretan Nabi Muhammad ketika Paleman dari setong acara depak ke compok taruhlah pagi-pagi. Nabi Muhammad kan biasa pada musuh kau lawan sambian ketika misalnya depak ke compok pas atanya bede masak nasi kan deh iya bu kakak bila datang nyiram roayu kan asti tanya kau masak nasi kan lamun lah tua ngocak yo. Waya tak renggun mun ki lamba ayang-ayang bebek-bebek. Mun la tua ada. Lamun Rasulullah ni keteretan bila tanya ada Sayyidah Aisyah, adakah makanan hari ini wahai Humairah? Siti Aisyah pas jawab, sobung Rasulullah. Derma cebuna Rasulullah. Ya sudah Aisyah, kalau begitu saya mau puasa saja. Rawa kan Rasulullah. Roa si agelak mon kau lah kak bersambian saumpama dateng nyiram pun lesok depak ke compok atanya masak nasi tak masak derma laju itu tak muntah tendang pakai lemarin ojo ngono tak huli tak le ngambu du sambine nga banjiri yo meledak lah konjak kun ngerak kok melolok ndaya tuli tanah darma pekeren celake lah Rasulullah tidak begitu guys. Rasulullah ini santai lah kelakuan saya nih kadem mangking tidak semua orang bisa sampian pahatannya ke gula mun sampian bisa ke kau lebih biasa nggak gini kawan gulaku Paleman dari ajian kitab seumpama kau lepen gulaku hari Senin hari Kamis kau ajian kitab dari kol 5 kokol 6 nak anak pondok nenge pondok pesantren mampu lesan benih pondok kau le kenika pengasuna guru matua menjadi kau le ajian kol 6 mare kau le Paleman sejelas jam yu la caca ni wala ya juzu bentak oleh la caca lah mulai ada yang kau tanya ke bini masa bini kadang jawab kia ada tak masak dia tak nak mulai gelak sekene nyiksa dari rumah jawab benar bisa ditebak mun kau lenten tak bekel bah tak nak benar mulai gelak bah sekene area anu nyiksa dari rumah enten mau kalau tak jawab kan kun ngocak ngane kak berarti mun tak nak tak apa ya mah yu awai bareng alhamdulillah buni pah ngosok kelampai tong petong aki endak kak itulah yang dimaksud ayuk mun amolo teongku akal sehat kotu angkui teku cek sampai elang gara-gara pekel ring laki ben bini singa dalam keluarga terutama ke anak sampean mun pekel ke anak mun perpana deer yuk cek kiri itu tidak baik. Mon aki kira ke anak pamare gelungakan maka insya Allah seteja pada Pak Abe panika bekal etarema menjadi setong nasihat pegel Rasulullah ya teretan bisa teti nasihat kenapa karena bekto tempat bencara natap tepak Allahumma sholli ala Muhammad pon cernak ki pon teti nomor setong kau leben sampian montro tetia orang sesampurna itunya kalau ben barokana maulid malam mangken ben aniat cet amol tongku ayo tung akal sehat teku cek sampai elang gara-gara pak cek ngosokan cek pegel oke
Oke, ada lah tak mana lah. Terus napa punten? Orang tang pada tenganku ni kalak lo patelloan. Setal kajeri. Saya nomor 2 taretan. Akal sehat ni kasih tung kudu tekuk jak sampai elang gara-gara napa? Pegel. Yang kedua, debu banika arba'atu jawahira fi jismi bani Adam, 4 perkara saya tetip intan mutiara na manusia. Situng akal sehat jak pelang aki. 2 napa? Ad-dinu yuziluhu al-hasadu. Agama. Parco mabuk sampian kaya, parco mabuk sampian sogi, keng mon sampian tandi agama, tak neku agama, parco ma sampian. Keng agama ni kajak sampai elang gara-gara dengki. Jangan sampai membawa nilai-nilai agama tapi seeke nilai dengki. Agama ni ka lahir mestena menjadi solusi ke manusia. Magempang odiin manusia. Lemangket ni kan sama banyak orang yang beragama tapi agama menjadi masalah ke manusia. Padahal agama ni akan menjadi solusi. Dia yang sulit akan menjadi mudah. Dia yang jauh akan menjadi dekat. Itulah agama. Mangkana para kiai kau leben sampian guru-guru na kau leben sampian made pak agama ni ka santai beni karena dengki. Le sepat dengki ni ka mon iyang kui taretan ani ka bisa mailang agama. Maka parcoma sampian andi dunya banyak tapi tak andi agama, sampian tak beragama Islam. Naudzubillah tersalamet kau leben sampian. Amin Allahumma. Teti parcoma yu. Mangkana gelak kau lemator dunya ni kasanyatana tak ngobe-bebe teka orang tapi mempertegas seseorang akan identitasnya. Mangkana pas dek remak ya cara menyikapi ini kah kau lah hanya ingin mengatakan tetaplah anda menjadi orang yang penuh ketulusan hati. Kenapa? Dia yang pergi karena emosi, suatu saat dia datang karena ketulusan hati. Ingat, jangan pernah berpaling dari dia yang punya ketulusan hati. Kenapa? Harta bisa disari, fisik bisa diganti, tapi ketulusan hati tak pernah datang 2 kali. Abid kok sing ngapal laki ya Allahumma sholli ala Muhammad. Para taretan siap tinamul jeki. Itulah yang kedua. Dadi kaula ben sampean agama cek sampai elang gara-gara dengki. Pon. Ayo mencet amal tongku, jaga akal sehat, cek pailang karena pegel ngosok ngampul. 2 agama jaga, cek pailang gara-gara abek dengki. Yang ketiga dari arba'atu jawahirah setekti mutiara na betena kau leben sampian engki kak dinto al haya'u yuziluhu at-tama'u. Hoi. Assalamualaikum Kak mak ada iya mak bodoh kiai etak bentak makin ngocak ka ento pada iki pula setal kajri Allahumma sholli ala Muhammad. Ani ka bani semangat pon nika kau lepon ngap kelengapan nika. Angki sampean berak juk tojo apa ente hahaha dia roa tak cocok kersi ngocak tanya manja jonjeng boleh ya kun ngocak ada iya ya apa ya tasapeker taretan menter beda manfaata angkana kaula sesering mator anyamanan sampean asline tempeng kaula mun sampean berkatkan pada bodoh nyaman nyantai peleman esapora tusane sampean amin keng mun kaula taretan macam kaula hesap berak kau lah, namun sampeyan tak usah napa, peleman ni sepora tu sah oleh syafaat, mun kau lah, yang injak dari sepora lagi ya, amin Allahumma, amin. Pon, buat apa mak beler ke kau lah ambia? Assalamualaikum. Saya nomor telok ni kenapa taretan al haya'u yuziluhu at-tama. Mayo muncet amolo dongku khususan baan yo. Bok ban mencet amolo dongku marah patodus pandi todus kenapa todus nikah merupakan intan mutiara na betena kaula ben sampian odi dunya mulja ke akhirat mulja masuk surga selamat asarang Rasulullah amin. Anapa
Todus nih kacak sampai elang gara-gara abe tama. Ayo muncul mulut tongku. Pandi rasa todus. Anapa kau lemator ngak nih kakak? Mungkin kak banyak orang pun tak andi tuh na todus. Nang media sosial kak, nang TikTok, Losbook, YouTube, Los Up, Facebook. Arwah kak setika abon tarung seborong. Ya Allah, jangan golek teretan. Ya Allah, laki ngelopon dari tu uman. Dujak nih bini. Duh, terselamat teban yo. Amin dah ya yo. Alhamdulillah. Ya Allah, nengi TikTok teretan. Paham bian tanya. Mampian oning ke TikTok ya. Jawab pakai kau lepas ada TikTok kan kia. Yen jak keng kau lepas beni ingat saya tak todus ruah. Kau le biasa ngelep. Ngelep biasa kau lah, bawa tak percaya yang sare Imam Sutaji Pak Abu Sabar, beda dia, ngakui tulisan Arab. Imam Sutaji Abu Sabar dia, kau lah biasa ngelep. Assalamualaikum, banyak siapa lo norok ya, yang ngirim bunga ya roh, topi deh ya roh, pada boy, ndaya. Tetap beda saya komen, Assalamualaikum Kiai, Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ajunan sehat Kiai. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Can gaula. Pasti bebe desi ngocak. Nganggur Kiai. Can. Aduh. Kan kok lah tadi lakona apa dia. Ya. Ya biasa follower ada hater, ada muhibbin, ada orang yang seneng, beda orang yang senep. Biasa aja dia lah. Ya biasa kau lihat kita. Lekeng kun nikah. Kau leben sampian nikah kau tu pandi todus. Makanya Rasulullah sampai ada bunga nikah al-haya'u minal iman, tining todus panika sebagian dari iman. Maksudnya apa? Ngak ria yo tak setajana orang nyingla dari kelakuan maksiat kelakuan coba ari lo mololo tako ka Allah tapi keng todus. Maka mon orang ki andi todus berarti orang jadi andi iman. Engkau ben-ben tak bisa ala kau coba yo aslinya kadang kan benih keng tako ka Allah. Todus kamantoh, kamat tua, kalake, kabini, karing tua, kaipar, kaluwai, tetangga. Arwahnya mana tanda orang nih kaki andi iman. Lemula orang tandi todus yu apa nasi iasak ke. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana ayo mon amolo tongku kau leben sampean ngireng pandi todus. Patodus terutama ban yu. Halo. Boleh todus lah mulia wan yu. Assalamualaikum. Todus ria yu macam dua. Dalam nasaihul ibad sebutaki bahwa al haya'u kismani. Kismun haya'un nafsaniyun wa kismun haya'un imaniyun. Todus ria beda dua yu. Tung todus nafsaniyun. Todus nafsani sifatnya fitrah. Semua manusia ria paring ben Allah. Contohnya ngak ria. Kak, Bok, Assalamualaikum. Beenru wayu mon entar ke WC. Ke WC, tahu ke WC wani. Ya orang entar ke WC ria dua kalakon nayu, mon ta'akem ata. Apa? Ya tina cek terus aki kak. Orang entar ke WC nikah kalakona berak dua, mon ta'akem ata. Siapa ngucap atai? Terus aki si talka. Orang entar ke WC marah kok gula. Baan mon entar ke WC pahe tangan leh temuni orang. Todus tak todus? Lah todus sekaula ben sampian entar ke lem WC temu ben orang. Anekanya mana todus nafsani. Semua orang nikah andi todus etangale aurat ke todus mon aba etangale ngaria arwahnya mana todus nafsani. Paham ki? Lah kenikah iman apa todus si pertama. Tapi ada hayaun imaniyun. Napa saya kocak hayaun imaniyun? Hayaun imaniyun nikah teretan engki kak dinto todus karena iman. Contohnya kaula ben sampian nikah tak bisa ala kotusa sengkang ala kona perkara coba anika benih keng lomololo tako ka Allah keng todus kaipar todus kaluai katretan katetang ke kana potoh karing tuah kamat tuah arwahnya mana hayaun
niyun alhamdulillah manteren ega ngartia amin Allahumma le todus riyayu bisa elang gara-gara tamak orang mon la tamak teretan ada tak nampik todus tak tahu ka todus makiala abe en lecet la kaya pakun pe sing aku miskin polan tak milo BLT aduh caca nantas bere entas temor pak kelebun tak nemu bener betul benar bela ndak iya lekhenika kau leben sampean nika tore pandi todus muncet amolo tongku ahlak ke Rasulullah panika karena Rasulullah sallam syadidal haya Rasulullah nika todusen pak makanya kau leben sampean kau tu andi todus nika cek paelang gara-gara sepat tamak pon kenika mun amolo tongku kau leben sampean seterakhir saya nomor 4 taretan engkika dinto seteti intan mutiara nama nusa kau leben sampean se nomor 4 engkika dinto al amalus saleh tuziluhu al ghibatu kau leben sampean nika kau tu andi amal soleh ni kenapa ala kau bagus ke bangsa beletang keben bele kerabe sampean nika tak cukup tanpa ngucap dina kok sepenting ka Allah kok sepenting ka Allah mungkin manusia tak bisa orang nika kau tu iman ka Allah makanya ayat nika gandeng sebut Quran ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat orang-orang seiman ka Allah sebecek ka Allah dan orang-orang se ala ko bagus dek ka beletang ke bele kerabe kedua-duanya itu harus dilakukan sampean tak cukup mungkin lo iman ka Allah keng tak becek ben tatangke mangkana ayo muncet mololo muncet abek ria amolo tongku ayo becekan ben tatangke ayo pada pak akor setatangkeun ce irian ce sampai burlebur abek ngacaca cuba noreng anapa karena mon abek lebur ngacaca cuba noreng amal solena abek seka bangsa ni bakal elang kencerna le para taretan sabtina muljeki maka saya nomor 4 akan saya tegaskan al amalus saleh tuziluhu al ghibatu amal soleh nika cek paelang gara-gara abek lebur acaca cuba noreng orang nika mun becek ben Allah taretan anika membuahkan derajat orang mun becek ben beletang ke bele kerapuh nika akan membuahkan martabat teti kau leben sampean nika mun pon becek ka Allah becek kata tangke insyaallah pas selamat keng kun riya kuncina man aslaha ma bainahu wa ma bainallah aslahahu Allah ma bainahu wa ma bainan nas siapa-siapa orang se mecek hubungna aben ben Allah maka ben Allah hubunganna ben orang lain rebekal becek ben Allah taala teti cak kasar hubungna abe bisa becek ben orang lamun abe terus acer mecek hubungna abe ben Allah manter salamet kabeh makanya yo sekali lagi singa ben cek lebur acacaan orang cek agibe cek acacaan cubaan orang kan kadang beder wayu label deui bentre tanah ben ma acaca cubaan orang ti pah nyaot saya nyama weti ni kak bocong kok acaca bedeuna betul mara gidi ngaki assalamualaikum beun seeko cak riberu wayu acaca cubaan orang ajri beni bedeuna bentadeun beni tapi sampian ngacaca cubaan orang pas orang nika mun sakirana ngiding kacacana atur sampian terhadap orang nika eka pegel eka todus geni kenyaman riba ngiding ba beni polana bedeuna bentadeun le geni kasih mata dek kenceron ngiding ron woi cak tedung woi cak burlebur cacaan cubaan orang mon sampian amol dongku ambuin cacaan cubaan orang ayo bersalamat kabeh acaca cubaan orang nika mata dek kencerena amal bagus ya kau leben sampian belai kan kadang kia nyang cak kau lebedona ke sia kacaca bah mon acaca cubaan orang tak
ada orang tapi mun orang nika ngiding kacacana kau leben sampean pegel arwah nyaman nari riba mun sampean acaca cubaan orang sementara orang kini ketak coba ongku sampean nika kocak fitnatun wa buhtanon ajri ya nyaman fitnah aboy babai ngiding boy mun sampean acaca cubaan orang tepak nang nyadaan orang nga fahuwa syatmun arwahnya mana ngenyek ngeding nyek konyek ya konyek kara ya kara ngenyek ya ngenyek korja rasara bah manok keti apa perkara bede poter si motosa mun beci jak rasara miki ni seriden tosa iya jak guna ko kata sa nguntal bodrek Allahumma sholli ala Muhammad. Cernak gi. Berempajan yuk. Tung. Oke, ayana tak mulai lah tak tahu. Pon, moncet amolo ta ongko, ayo tong. Akal sehat cek paelang gara-gara pak. Nomor 2 agama cek paelang gara-gara deng. Nomor 3 todus cek paelang gara-gara ta. Nomor 4 amal bagus cek paelang gara-gara tujuan ri insyaallah odin kau leben sampean bekal selamat amin Allahumma aku 10 jam nih kawan terus monggoan iya mayu lah lecak ada 40 sangat lah para teretan pon sepaling akhir kau lemah torah ban panika menjadi penutup di semua acara di setiap abdinator mator dalam kegiatan maulid ban kaula ilang ulang napa kenika pon dari sepone pedopak mulai gelak keluar mantur satu aja ikan artia ban bisa ia malaki amin napa sepaling akhir kaula matora sampian oning ka Kanjeng Nabi ya mon tatemu langsung kan punten tapi ampun oning sejarahna kan sabagian kan Rasulullah saberen tak ngosokan tak ngambulan nggih kan pon kau lemah orang ngak nikah kabieki sampean cinta dak Rasulullah tapi sapi ngabieki na sampean cinta dak Rasulullah aneka pakun nabi nikah nabi benih pengirat paham kemudian Nabi Muhammad nikah orang hebat ternyata Nabi Muhammad nikah hebat tak selebih hebatan ben Nabi Muhammad bangsa makhluk kecuali Nabi Muhammad sampai jebuaki bahwa laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq muntaking beun mat jektena langit bumi essenaria tak bakal ecep tak bencengkok muntaking karena beuna Nabi Muhammad nikah hebat tunya ben essena ibeki malaikat ngancai Nabi Muhammad Jibril Mikail Israfil nikah kanca toron kakapi nikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi sahabat hebatna Nabi Muhammad mon sampean pun tak nangali langsung dak Nabi Muhammad torena ajer ka manuk kau leuweun sampean oning ka manuk sampean uy oning ka manuk yuk manuk tahu ben ka manuk manuk poter wah setal kaji acaca manuk semesem setal kaji manuk yu burung siak yang pikirna sampean tak ejawab acaca manuk semesem bini anda buk kau leben sampean tore na buk pala tak sempat nih karena ngali langsung dak Rasulullah tore kau leben sampean nih ka ajar ka manuk dak remah manuk saterpenter nanga bre manuk nih kaki libur neter tareta artinya napa kau leben sampian tandik napa tore najak bus gembus tore na kau lejak bong sombong jak kalakian odi Nabi Muhammad korang hebat dek remah Nabi Muhammad korang ngetop dek remah punya ben esena ibeki malaikat ngancai Nabi Muhammad etaare ben malaikat pokok ajunan mator minta ke Allah gunung Taib ben kau le Gusti iyon cebeki kau reng selanya lah gunung Uhud iyo beemas pokok sampian mator ke Allah taala hebat tak hebat King kun riak keretan sahabat hebatna Kanjeng Nabi ini kaki tegur ben Allah paengak ben Allah barema
engki kak dinto wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Nabi Muhammad, mama be Nabi Muhammad dek kalampunga beuna. Dek siapa? Orang mukmin senorok dek kaweuna Nabi Muhammad. Artena napa? Nabi Muhammad satop netopna Nabi Muhammad pakon aja ge akhlak sopan santun kaangkui tetep bisa ajalani kau dien sebagai contoh. Napa pole kau leben sampian. Mangkana muncet amolo te engku. Ayo jaga akhlak nang eculu ni kapon asip. Solateng tata pernata ni kapon asip. Ayo jak sakrosak jaga akhlak, jaga tata krama, jaga sopan santun. Ni kasih contoh aki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek remah abe ngormat kasih tuaan, ngormat ka orang sepo, ngormat ka guru, bahkan nang sumenep ni ka gudeng ngateretan. Tahulah sering akampanya mana bidak beda. Daerah Sumeneb bagian timur kepora tang betang tungke di sebuah tempat di sebagian daerah nikah beda tradisi tak yang ke asalaman mun tak keule sing ngodeun nyium tanah ngasih atuaan. Lah mangken nikah pun teretan bu embo asalaman anaan mangkat beki tanah ngayuh mun anan ben asalaman beki sorosiok mun asalaman jak sabek KPP na jak sabek ka deuna siom oi siom beki orang ngocak syirik tak oleh Nabi tak nyiuman tak buah sampian nikah teretan tore belek Nabi kaula jak ngosok sampian orang nikah nyium tanah orang dua hal nikah dianjurkan tung li ilmihi dua li syaikhihi sampian akuru makialah ngodeun mun akuru sium tanah asip tak asip asip sampian tak akuru tapi geni ka asepuan ben sampian sium tanah pokok mahrum geni ka maka geni ka pakun oleh seta oleh ria dua tung nyium tanang liginahu karena kayana sampian teti koli jero kena sampian takoke pecat sampian sium tanang abatuan nyituan nyonya tuan le arwa seharam situng seharam nyium tanang asalaman nyium orang tanang orang liginahu karena sogina arwa seharam. Nomor dua napa seharam nyium tanang binina tatangkeuna daroai beuleuy tak ende daroai mun rata oleh insyaallah make leher ben cetak abesa ka Allahumma sholli ala Muhammad naudzubillah dari sapora atetan pon cerna gi maka ayo mon molode engko jaga akhlak jaga salat tingkah tata pernata sebeda nang juluk sarong kini kapon asip jok sampai sakrosak teretan karena kanjeng Nabi pakon ben Allah wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin mama bebek namat kalampung amat jok dek magodak jok wa matua bahkan dalam ayat yang lain Nabi Muhammad manike pesen ben Allah walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik mun baen parempegna kasar keras geuli ate Nabi Muhammad lam faddu min haulik jektena umat ria tak kira atorok kabeuna Muhammad. Mangkana kaula mator da ajunan ngiring kaula ben sampean nikah abdina ajunan jaga akhlak jaga salat tingkah tata pernata sebede culuk manter muka sateuje euy pasalamet teu sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pon 56 menit berlalu demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terus njak lah saya iya rah pon lampat tinte kebule etinaa iku ento tapi misem tresna natika puntela dedeniko wukuf padang Arafah kakotaa melia kain salah luput nyuuna sabora berkata aja kalau kain pon manter beda manfaatah kadinto saya bisa pada Pak Abdina matur sekelangkong afwan wa syukran dumtum fil khairi wal barakati wan najah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yakafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa sallim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i taqabbal Rabbana hab lana azwajan wa dhurriyyatan qurrata a'yun waj'alna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sakadinto para rabu mauidah hasanah sampun ia toraki malar moga barokah atur manfaat muga kaula sareng para junan sateja keng bingkeng pamator dari beten kaula saengke pun bade kakurangan tor katupalan sesengkeuna korang sentuk muga para junan sateja kaula nyona sapora sitada batas epon. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.